Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Swi tikomba ingaku N'wendzamhala ya lembe ra 2024 a yi nga olovi, yi ta tika swinene. Hi fike hi vona xiyimbeleri Dr Joe Shirimani va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga ku chaviseteni ka vanhu lava lavaka ku humesa tiphurojeke eka n'hweti ya N'wendzamhala. Hi swi tiva kahle leswaku hi N'wendzamhala Mr Post va yi humesa album na kokwani Dayina Mavhayivhayi, kasi na Mahlalu wa Xitsonga na yena u tivise leswaku ri ta humesa album hi N'wendzamhala. Se va fiki va tsala leswi landzelaka: lava va nga ta zama ku humesa hi December, khomani swi tiya, December i ya wa matimba. Se hi ndlela yin'wanyana Dr Joe Shirimani lava le ku chaviseteni leswaku munhu la nga ta ringeta matshalatshala ya ku va a humesa album hi N'wendzamhala a rivali mhaka ku N'wendzamhala lembe ra 2024 va ta va va pfarile ku hava na nqambi na yin'we yi nga ta yimisana na vona hi N'wendzamhala. Swilo swa muxaka lowuwani swa ku chaviseta hi swi tiva swi endliwa hi va Benny Mayengani va Mr Post. Se loko Dr Joe Shirimani na vona va chaviseta hi ndlela leyiwani, xana swi nga swi karhi swi vula leswaku Dr Joe Shirimani va sweke swa matimba ngopfu eka lembe ra 2024 ke? Swi tikomba ingaku swi ta chavisa leswi va nga sweka swona. Se leswi vula leswaku vanhu vo fana na Mr Post a va ti vonile, a va khomi swi tiya hi mhaka ku Dr Joe Shirimani va swi tivise ximfumo leswaku va ya ku pfaleni hi N'wendzamhala. Na loko ho languta laha hi ta swi vona leswaku va le studio ku le ku tirhiweni swinene. Loko ho languta laha amichinini ku tshame Rhangani the producer, kasi se khalenyana swithombe swi karhi swi hangalaka laha hi nga vona na Benny Mayengani the president na Hlavu the Gupta va ri estudio xa Dr Joe Shirimani. Swi tikomba kahle leswaku ku le ku tirhiweni. Se leswi vula leswaku hinkwavo lava nga ta humesa hi N'wendzamhala a va khomi swi tiya hi mhaka ku ta tika. Se loko hi hundze eka yaleyo swi tikomba nga kokwani Dayina Mavhayivhayi yi kandziya laha ku nga kandziya Benny Mayengani the president. Hi ta tsundzuka leswaku kale ku va na nyimpi exikarhi ka Benny Mayengani the president na kokwani Dayina Mavhayivhayi. Kokwani Dayina va karhi va vula leswaku Benny Mayengani the president va yivi nghoma ya vona ya Mavhayivhayi. Sweswiwani nyana hi voni nkandziyiso wa kokwani Dayina Mavhayivhayi wa risimu leri nga ta va ri kona eka album leyi nga ta huma hi N'wendzamhala. Nakona va ha kandziyela kwala Benny Mayengani the president va nga hundza hi kona. Hi ta tsundzuka risimu ra Benny Mayengani the president ri Nomzamo ro sungula leri nga huma hi lembe ra 2015. Ku na xiphemu xin'wana xa ku tsemisa xoto cheleta Dayina N'wamaxalani. Hi twanile ka nghoma ya kokwani Dayina Mavhayivhayi leyi nga ta huma va swi khumba sweswo. Se swi tikomba nga kokwani Dayina Mavhayivhayi na Benny Mayengani the president va famba ndlela yin'we. Se swi tikomba nga ku nyimpi ya tinghoma exikarhi ka Benny Mayengani the president na kokwani Dayina ya ha ta ya emahlweni. Nkandziyiso wa kokwani Dayina Mavhayivhayi hi lowu: Tichela Dayina N'wamaxalani va ta ndlela swona mbuya N'wamaxalani a va lavi mina N'wamaxalani tsemisa njhe tichela Dayina N'wamaxalani tsali mawiso N'wamaxalani mina tsali mani mawisa mbuya N'wamaxalani tsemisa xo tichela Dayina mi N'wamaxalani nge ni koti mane N'wamaxalani mi nge ni mani koti mina N'wamaxalani tsemisa njhe tichela Dayina N'wamaxalani kokwani Dayina. n'wananga. Mi ta va mi swi twini leswaku nghoma yaleyo xiyimbeleri Benny Mayengani the president va tshame va yi yimbelela. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.